Gospel. Jwalo ka kgama e tsetselela metsi a melatswana, le rona fela re etsa jwalo hoseng hona morena. Ke ka ho re qalang tshebeletso ena ka hore re lelaletsa mahlo a rona dithabeng. Thuso ya rona e tla tswa kae? Thuso ya rona e lebitsong la Jehova, yena ya entseng mahodimo le lefatshe le dintho tsohle tse ho lona. Amen. Phutheo ya modimo e ratehang a lekelenewe mohau le kgotso ke modimo ntata rona le ke morena wa rona e leng Jesu Kriste. Amen. Ha re qale tshebeletso ena hoseng hona ka ho bina ha mmoho ho tswa difileng tsa Hosanna, sefela sa poko, Hosanna number 8, re bokeng ka pelo, re bokeng Jehova, re bineleng Jesu mmoloki wa rona. Ditemana tsohle tsa sefela sena ka mafolofolo. Ka pelo re bokeng Jehova, re binele Jesu mmoloki wa rona. Le moya o motle o bokwe ke rona, re laka tsembohle dineho tsa wona, re hlabe dithoko, re bine Hosanna, o Yeswe tebuho, o bokwe Jehova, tlasile hodimo, ohleli kamihla, o bokwe modimo. Amen, hallelujah. Re a leboha, re ka dula fatshe. Re fumana kakaretso ya melao e 10 ho ya ka moo e ngotsweng ka teng bukeng ya Mateu kgaolo ke ya 22. Re tlo bala temana ya 34 ho isa ho 40. The summary of the 10 commandments from the book of Matthew chapter 22, verse 34 up to verse 40. Kakaretso ya melao e 10 from the book of Matthew chapter 22, verse 34 up to verse 40. Yona ha re fumane bohle e baleha ka mokgwa le tsela. Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested Jesus by asking the following question: "Teacher, which is the greatest commandment in the law?" Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second one is like it: love your neighbor as you love yourself. All the law and the prophets hang upon these 2 commandments." Hari bineng hammoho Hosanna 114, DB diten rea di bona as a way of our confession to diphoso tseo rona jwalo ka batho re dulang re di etsa against the 10 commandments. Hari bineng phutheho DB diten rea di bona. Rea di bona, DB direja di pelo, re le swaki DB tsaruna ka bohloko bo
Sandibi kosa ditela moya waka o emutle dinto tsembi dia dila akodila tlehele kantle. Bomme le bontate ha re bala epistolo ya pele ya moapostola Johanne chapter 1 verse 9 re kopana le mantswe ana a re hopotsang hore ha re re ha rena sebe re a ithetsa mme nnete ya modimo ha eyo ho rona, empa ha re ipolela dibe modimo o lokile o a tshepeha hore o re tshwarele dibe mme o re hlatswe bokgopo bohle. Ke ka ho ka sena sebaka ke tlo mema mphutheo ka kakaretso ha re etsa boipolelo ba tumelo ya bokreste ho ya ka mo re tlwaetseng ka teng mona lapeng. Ke dumela ho modimo ntate ya matla ohle, mmupi wa lehodimo le wa lefatshe, le so Kreste morao naya nnotshi e leng morena wa rona, ya emotsweng ka matla a moya o halalelang, ya tswetsweng ke morwetsana Maria, ya utlwisitsweng bohloko mehleng ya Pontius Pilato, ya thagisitsweng a shwa, a patwa, a utlwiswa mahloko a dihele, a tsoa bafung ka tsatsi la boraro, a nyolohela lehodimong, a dula letsong le letona la modimo ntate ya matla ohle, mme o tla kgutla teng ho tla ahlola ba phelang le ba shweleng. Ke dumela ho moya o halalelang, ke dumela le kereke ya bokreste e halalelang, e akaretsang kopano ya bahalaledi le tshwarelo ya dibe le tsoho ya mmele le bophelo ba ka mehla yohle. Amen. Hosanna 1:22. Tumelo ke na le yona. Empa le ha o le jwalo ke ntse ke rapela ke la unto disetse tumelo. Re a leboha, re ka dula fatshe. Re bala pesalema ya letsatsi ho tswa ho pesalema ya 23, Psalm 23. Yona e baleha ka mokgwa letsela. Morena ke modisa wa ka, ha ke tshohe letho. O nkisa makgulong a matala, o nkisa pela metsi moo ke tla phomola teng. Ke mosupa o ntsamaisa tseleng tsa ho loka ka lebaka la lebitso la hae. Le ha nka tsamaya kgohlong ya moriti wa lefu, nkeke ka tshaba bobe, hobane o na le nna. Lere la hao le molamu wa hao di a nkgothatsa. Mahlong a dira tsa ka o a nkalosa, ka ho ntlosa hoo, ka ho ntlotsa ka oli hodima hlooho ya ka, le ka ho ntlatsa mohope wa ka haholo. Ruri lehlohonolo le mohau di tla ntatela ka ditshiu tsa ka tsohle tsa ho phela. Amen. Re bina ha mmoho Hosanna 2:6-4. Hosanna 2:6-4. Ke na le modisa ke tla be ke hlokang.
Kia ipita, kia ipita, Jehovah modimo opela modimo yo opela unkisabo ota dijo tempidi sandijo tempidi unkalusa lukane netinganko odi esame tinganko odi akilate Yanete kalirato la kalirato ola akiseke efe khotonye lififi khoto elifi akake ka atuha ela ete ilele efe ile vele kite pamudi sakite pamodi ayandi sanka ali kiena ya atantudisa kamuhau owa muhau uwa adira dikanto ya dira dikanto kisajamu nono kisajamu ono muhope wa apatuha akedutika ata abu kedutika ata ausa tampa bala usa tampa haba libupilo libupilo ombo Nikita sola kamisa ukatunyamo ore ena katunyamure ena re a leboha bomme le bontate e re ke nke sebaka le motsotso ona ke dumedise phutheho ya modimo e ratehang ke re ho lona dumelang bana ba ntate ba keneng tempeleng mme modimo le ruise molemo o sa feleng amen amen ha re bina sona sefela sena ke tla kopa hore re dumedisane re hakane re elboane re tshwarane ka matsoho ha re kgonne ho fihla ka hare ho tempele
Ke a leboha ka sefela se matla ha re dumedisaneng phutheho ya Modimo e ratehang. Akenete empe modimo modimo reruise molemo sa afe modimo modimo o reruise molemo sa afele modimo modimo reruise molemo sa afe dumelang ba na bantate ba kenete empe modimo modimo reruise molemo sa afe modimo modimo reruise molemo molemo sa afe modimo modimo reruise molemo sa afe dumelang bana na bantate ba kenete empe modimo modimo reruise molemo sa afe modimo modimo o reruise molemo sa afele modimo modimo molemo sa fele. Amen. Re a leboha bomme le bontate ha re baleng Pesalema 18 verse 1 to verse 3. Psalm 18 ha re qeta ho dumedisana re amohelana ka hare ho tempele ya Modimo ha re fumaneng Psalm 18 verse 1 up to verse 3 mme yona ka senyesemane e baleha ka mokgwa le tsela. I love you, O my Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge. He is my shield and the horn of my salvation. He is my stronghold. I call to the Lord, who is worthy of the praises, and I am saved from my enemies. Amen. Bomme le bontate, re tswela pele ka ho bina pele re ya lentsweng la rona hoseng hona, after having read the Psalm of Affirmation ya tshepo ya rona ho Modimo. Re tlo ema ka maoto re etse our statement of human dignity
And after there, re tla be re bina ho tswa difeleng tsa rona tsa Hosanna, Hosanna 3:6, O come ye faithful, tlong he batshepehi, ka mora hore re etse our statement of human dignity re eme ka maoto kaofela. I stand tall and dignified in the presence of God and amongst my fellow human beings. I accept myself as a precious and unique person, created through Christ to be the image of the living God. Together with animals, trees, and rivers, we are one living community belonging to the earth, our common home. Guided by the Spirit, we discover who we are as a family. Motho ke motho ka batho. Hosanna 3:6, O come ye faithful. Lentse le nyaka la tlonjwa le humo na ha Bethlehema. Bona le seya le ure le tswa le tswi khumamela morena, khumamela morena, khumamela morena mo loke morena wa khanya wa makgotla khotla modi mo wane te wa ka mehla o ipidi sitse ka ho ba motho khumamela morena, khumamela morena, khumamela morena mo loke rorisa morena moke mangelo nyaka la balopo ulwa mohlompele fatshe le hodi imohuma mela morena, homa mela morena, homa mela morena mo loke re ho pola tswalo ya mora modi mo hlompho le tlotla e betsa Jesu lentswe la modi mo le entswe na amahuma mela more ena homa mela more ena homa mela more na mo loki. Re a leboha, re ka dula fatshe. Bomme le bontate, re tlo tswela pele hoseng hona ka ho rorisa Modimo, mme re mo leboha hore ho tloha selemo sena a re pepile rona le ba malapa rona.
dintho di etsahetse tse hlahileng di hlahile, empa se bohlokwa ke hore Modimo o ntsa re adimile moya nameng. Ke ka ho le hoseng hona re tlameileng ho mo leboha. Ha ke tla kwano ne ke tshuile ke re hey, Phutheo ya Akasia ha ntse ke le student ne ntse ke etsa di practical tsa ka mo. Jwale e ne tlala haholo ka December. Ha ntse ke tla ke re hey, ska ba Phutheo ya Akasia ke makoduka le bona. Wa tseba diphutheo tsa makoduka December tjena o regela ditulo, o bua le ditulo bane ba khutletse mo ba tswang teng. So ha ke kena mona ke bona re tletsa re lebaka re ba ngata hampe re lebaka. Ha ke kena mona ke bona phutheo e tletse tjena ke re no, my perception ka hore ke makoduka mona ha se yona. Ho tshore batho ba Akasia ke batho ba mona ha ba ya kae kapo kae ba mona o tlo rorisa Modimo. Re a leboha bomme le bontate. Ke tlo kopa sefela se matla ho tswa ho lona phutheo, se matla se tla etsa hore le wena mo dutsing teng o bone o ntse o ya kwana le kwana o sa tsebe rona ke eng e o isang kwana le kwana, empa ile moya o halalelang. Ke tlo kopa re bine sefela se matla ha re ema ka maoto re rorisa Modimo wa rona.
Re a leboha bomme le bontate, re a lentsweng la Modimo le halalelang. Me lentswe la rona hoseng hona re tlo le fumana ho tswa bukeng ya Bakorinte kgaolo ke a 11 re tlo bala ho tloha 23 ho isa ho 25. The book of 1 Corinthians chapter 11. We shall read from verse 23 up to verse 25. We shall find our scripture reading this morning from the book of 1 Corinthians chapter 11, verse 23 up to verse 25. Mme ke tlo kopa ho tswa phuthehong ha e ka ba hona le motho ya itshwereng in any language of your choice, ke tla kopa hore o eme o ntano re balla yona. Ya itshwereng ho tswa phuthehong Bakorinte verse 23 up to verse 25. Ka Sesotho e bale ya tjena. Hobane nna ke amohetse ho morena seo ke le neileng sona, ke ho ba morena Jesu ka bosiu bo a ekilweng ka bona o ne a nke bohobe, mme hobane a lebohe a bongwatha a re, nkang le je, hona ke mmele wa ka o robelwang lona, le etse hoo le tle le nkgopole ka hona. Ka mokgwa o jwalo a nka senwelo hobane ho lallwe, a re, senwelo sena ke selekane se setjha mading a ka, etsang hoo ka mehla yohle ha le enwa le tle le nkgopole ka hona. Re a leboha. Ya itshwereng e mong, perhaps in English. Amen. For I received from the Lord what also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Amen. Amen. Re a leboha, ke a tshepa ha ona leleme le ke le siang ka ntle. Ke tlo kopa hona fela hona mo re matheleng to the book of Exodus chapter 12 verse 12 to 13. The book of Exodus 12 to 13. Ke tla kopa ya re tshwaretseng yona a re thuse. Ka bosiu boo ke tla haola ka naha ya Egepeta, ke otle matsibulo kaofela a naha ya Egepeta, a batho le ya diphoofolo, mme ke tla hlahisa dikahlolo hodima medimo ya Egepeta, ke nna Jehova. Madi e tla ba letshwao la lona matlong ao le dutseng ho ona. Ke tla bona madi, ke le fete, mme kotsi ha e ka ke ya eba hodima lona, ho le bolaya.
Ha ke otla naha ya Egipete. Ke a leboha, my sister. Ka leleme la Sekgowa e baleha ka mokgwa le tsela. On that same night, I will pass through Egypt and strike down every firstborn, both men and animals, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. The blood will be a sign for you on the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over. No destructive plague will touch you when I strike over Egypt. Amen. Ha re rapele. Bonansuna ofi ihlile Jesonga kayaba olerato olerato se bete bonankie enache oh bito lera ateha kelele etlehaka halebinwa ke ebatho le bitso la Jesu. Oho bitso le letle le ratehang ha le binwa ke batho le bitso le letle la morena Jesu. Modimo wa rona re a ikatametsa pela sefahlego sa hao hoseng ha letsatsi la kajeno. Ha re na letho le re ka o fang lona Modimo hobane re bone boholo le boteng ba hao. Se re ka o fang sona seo re kopileng sona ke hore morena re o tumise re o rorise for as long as we live. Modimo wa rona re a leboha ha o kile wa bebofatsa maoto a rona ho ka kena tempeleng ya hao. Re a o leboha ha o kile wa re fa matla, ha o kile wa re fa bohlale, ha o kile wa re fa maqheka a hore Modimo le rona ha ba balwa mabitso a ba bang le rona re tla be re le teng. Re a o leboha Modimo wa rona. Moroki ha hloka diteboho ho wena o re mphe maleme a sekete le nna ke o rorise. Re hloka maleme a sekete Modimo wa rona hobane ha re sheba mo re ntshitseng teng, ha re sheba mo re tlositseng teng, re a bona hore Modimo wa rona dithetho tsa rona le ditumiso tsa rona can never be enough compared, Lord God, to the power of your grace that has manifested in our lives. Mme Modimo wa rona ha re elellwa tseo tsohle, re phamisa matsoho a rona jwalo ka dikerubimi le disarafimi, re ntse re re wa halalela Jesu wa makgotla. Ha o ya tshwanang le wena, lefatshe lohle le boka kgalalelo ya hao. Modimo wa rona re a o mema hoseng hona, re re ha boteng ba hao bo le siko ho tshwana fela kopano ena e le lefela la mafela. Our work and deeds in here, Lord God, if your presence is not with us, it is all in vain. And we pray, Modimo wa rona, to cover each and every soul this morning with your mighty blood of Jesus, Modimo wa rona, so that when the enemy sees the blood, can know that even when the angel of death
the angel of destruction, Lord God, when it sees blood, it tla tseba hore bophelo bo teng mme e tla feta. Modimo wa rona, re fe matla, re tsoseletse, ha e le mona re lebile ho ya kgaola selemo, re kopa matla, re ske ra tepella, matla re qadileng ka ona, re kopa re fe ona, re qetelle leeto lena ka ona. Lentswe la hao le tlo balwa Modimo wa rona, nketse toloko fela ya lentswe la hao. Remove me, Lord God, from the equation and preach your word in a way that, Lord God, you find it fit this morning. Ka lebitso le matla la mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste, re kene mona re na le dikopo tse sa tshwaneng. Ba bang ba tlo o leboha, ba bang ba tlo lla, ba bang Modimo, they just saw themselves ba hlapa hoseng, ba tla kerekeng, ha ba tsebe hore what is their driving force. Empa re a tseba hore lentswe la hao ha le bua, it is able, Lord God, to cover all the departments of our lives. Ka lebitso la Jesu, re a rapela Modimo wa rona, ho timele bo rona, ho tswa le bo wena, re kokobele Modimo, ho phame lebitso la hao. Mabitso a rona a nyamele, lebitso le re tlameileng ho lutlwa fela ke lebitso la hao Modimo. Bua e tswe bahlanka ba hao ba mametse. Amen. Bomme le bontate, from where we have read Hoseng hona, mangolo ana ka bobedi a bua ka dintho tse ngata, but the most common thing between these two texts tse re di badileng Hoseng hona ke hore ka bobedi di bua ka madi. Mangolo ana a bua ka madi, blood. And ke a tseba as I'm saying the blood, there's someone o shrinkang at the moment. Because blood ha se ntho e ntle hore motho a e bone. Madi ka bo ona a tshosa. Ha o ka bona motho a lemetse kapo a tswile kotsi, empa a tswile kotsi a sena madi, ha o sheba motho eo, o mo sheba ka pelo e kgutsitseng. Empa ha e ka re motho a tswile kotsi, yaba o bona madi, le wena mmele wa hao wa tshoha, hobane madi by its nature ke ntho e tshosang. Potso ke hore hobane madi a tshosa, madi a tshosa hobane wa elellwa ha o bona motho a tswa madi hore motho enwa o loser bophelo. So madi ke bophelo. Ha o sa batle hore bophelo o tlameile hore madi, hobane ha motho a loser madi a mangata o loser bophelo. Temana ena e bua ka madi. Modimo o re nka madi a konyana le ya tlose dikoseleng tsa mamati a lona. Put the blood on your doorposts. Hore ha le nyeloi la distraction le tla, ha le bona madi le tla feta, hobane le tseba hore ntlo eo e protected. Now,
Ka mantswe a mang Modimo o re madi ke bophelo. Ha o na le madi on the door frames or on your door posts, le tlameile le tsebe hore le na le bophelo. In our families, ha re ba le mekete e fapafapaneng e re tshwarang malapeng a rona, when we slaughter an animal and there is a flow of blood e etsahalang moo, taba ha se hore re je nama. Ho ja nama is secondary, but the most important thing is the flow of blood. So e hlalosa taba ya hore madi has always been something regarded as something very important in the kingdom of God and even in the kingdom of darkness. Hona jwale ki December, people are traveling to all walks of life. Batho ba nka maeto a fapafapaneng. Jwale rona jwalo ka ba Kreste, we know hore ha re lwantshane le nama le madi. Le mebuso ya lefifi e busy e batla ho nka bana ba Modimo. And when they want to take bana ba Modimo in all forms, sometimes e etsahala ka di accident. Because when there are accidents, the kingdom of darkness rejoice. Wa tseba hobaneng e thaba? E thabela because there is a flow of blood. So madi are important even in the dark kingdoms. Tse re lwantshanang le tsona. So tsatsing la kajeno ke batla re shebe taba ena ya madi. Ha re qeta o e sheba, re tlise ho temana ena ya ba Korinthe mo Jesu a reng, on the night that I was betrayed, o ile anka bohobe, anka veini, a re ka veini ana ke madi aka a tsholotsweng sefapanong. Every time ha o ja o nwa madi ana in the form of vein, o tsebe hore wa nkgopola. Jwale madi ke ntho e bohlokwa hobane madi a bolela bophelo. Ha motho a loser madi, o loser bophelo. So mo re badileng Jesu o re in the book of Corinthians, ha bua ka moapostola Paulus o re ha le ja le nwa in the Holy Communion, the cup represents my blood. Me ha o ja o nwa, o tsebe at that time o hopola Jesu. What are you remembering? O hopola hore bophelo bo teng. Ke itse madi ke bophelo. So ha o bua ka madi, o bua ka bophelo. So Jesu o re ha o nwa madi ana aka in the form of vein, o tsebe hore o nwa bophelo. Putho wa nkutlwe. Ha o nwa Holy Communion, when you remember, Jesu o re do this in my remembrance. No, when you remember in the cup, o hopola hore o na le bophelo. Maybe o no kene kerekeng o doubta Modimo. Jwale Modimo o re ha o nwa o tsebe hore bophelo bo teng. Hobane batho ba na le nthwena ya ho itebala. Ha mathata a re pota-pota, ha dintho tsa lefatshe di re okamela ka hodimo, re a lebala hore re na le bophelo. We were bought with a high price. We normally forget hore our salvation is tswile ka lebaka la madi. Now, when we celebrate Holy Communion, ha o nwa senwelo, Modimo o re at that moment, haibe o no kene tshebeletsong ena, o doubta matla a Modimo, o tsebe o na le bophelo.
do this in my remembrance. Hobane Modimo wa tseba hore re le batho re a lebala. So di sacramente di dula di re hopotsa. Ha se tradition ga yetsa fela re tlwaetse after a quarter re to celebrate a Holy Communion. No, ya o hopotsa wena o keneng o tepelletse hore when you drink from the blood, because blood is life. If you thought at some moment bophelong ba hao o no sena bophelo, if you thought at some moment mathata a hao a ile a o etsa hore ha o itsheba o itebeletse ka ra seipone o bona nthonyana fela e inyatsang, Modimo o re when you drink from this cup, know that you've got life, and not only life but life in abundance. Selallo se a re hopotsa hore o na le bophelo. Kana ko ngwe lefatshe le ka o sebela la re ha ona bo ho fedile ka wena. Ke lefatshe le ka etsa hore your battery bar e netletse e fokotse o fihle to a level mo re le wena wa ipona ha ke na bophelo. Ha o kula kana ko engwe o kula o sheba your sickness ka mahlo a lefatshe o kana hana hore ha ke na bophelo. Kana ko yengwe ha dintho di sa kopane ka hare ho lelapa la hao o re o tshwara mona ho senyeha mona o re o tshwara mona ho senyeha mona, kana ko yengwe o ka fihla to a conclusion hore I don't have life. Impa Modimo o re when you see my blood, when you drink from this cup, you must know right there and there hore o na le bophelo. Madi a bohlokwa hobane madi a symbolize bophelo. Ke ka ho Jesu ha re bue ka nama ya Jesu, re bua ka madi a Jesu. Ha re re Jesu ka nama ya hae o re pholositse. We were saved by the blood of Jesus, because madi on its own a tshwere bophelo. Ha e ka re o bona motho a le accidenteng ho tswa madi o a tshoha hobane what comes in your mind ke hore motho ena o lahlelwa ke bophelo hobane madi a tswile nameng. Jwale Jesu o re yes, madi aka a ile a tswa nameng for your sake. Every time ka nako ye nngwe ha o tsamaya ditseleng tsena tsa bophelo, ha o hlaelwa ke dilo, Jesu o re hopola o na le bophelo. Re bitsa ka hore ke a faith affirmation. O le ka ra mathata ma go itjwetse hore mathata ana ha nhlole. They are not bigger than God. Ke affirmation wa hopola. Uri, do this in remembrance of me. Now, when you remember, you don't remember ba mo hlaba, ba mo etsang wa hopola hore ka lefu la hae o bile le bophelo. Wa hopola hore you were bought. You were not just bought by any price, but you were bought with a high price. Kana ko yengwe ga itebala ho afema mantswe a Jesu re le ha ke le ka hare ho maemo a ke na le bophelo. Jesu o re nka madi le a kenye dikosineng tsa mamati ya lona. Ha lenyeloi la lefu le feta le keke la kena ntlong eo, because I will know hore ntlo ela e protected. Now some of us madi a rona dikosineng a sa le blare ha o sa bonala ntlo e ho etsalang. Ho etsalang ntlong. We are no longer sure. Baba madi a tlositse lefatshe la tlositse all together. But Jesu o re tsatsing la kajeno, every time ha le gopola o tsebe hore ntlo ya hao, o tsebe hore wena, o tsebe hore le lapa la hao, o tsebe hore tsohle tsona le tsona di protected by the blood of Jesus. Now ha ke bue ka madi a bonahalang, ke bua ka madi a moya. Is your house protected by the spiritual blood of Jesus now? Ke question. Yo temana e re challenge ka yona tsatsing la kajeno. Do you, how kopana le dintho, do you affirm to yourself for it? Yes, I might be here, but Jesu o itse ha ke nwa ke hopole there and there hore ke na le bophelo. Because madi
ke bophelo. So Jesu o batla hore hopotsa hore ka nako ye nngwe ga itebala hore re le bana ba ba Kriste re na le bophelo, and not only bophelo but bophelo bo sa feleng. Betrayals, dintwa, tsohle dintho tse negative tso di nahanang di ka etsa hore at some point le wena o itshebe hore ha ke na bophelo. Your own family, relatives, some of us here, we are not getting along with our relatives because there was something e rileng ga e lwanela, and bebe ba o etsa hore o ska ba le bophelo. Jwale Jesu o re ha o le ngwana wa Modimo, ha o le mokreste, every time le ha o itebala hobane re na le ho itebala, ha o itebala, ha o fihla ka tlase ho moriti wa tebalo, o hopole hona moo hore o na le bophelo. Tsatsing la kajeno re yo kwala selemo, hona le batho ba rona ka mona ba hlokahalletsweng, and ha una ntho e hlokisang motho bophelo jwalo ka ho hlokahallwa ke moratuwa wa hao. Lefu ke lona tsinini ya ho qetela e kgonang ho hlaba pelo ya motho to such an extent that le Modimo enwa o mo rapelang wa mo questiona. Di ka etsahala tsa lefatshe, but the last straw ke lefu le hlabang pelo ya motho hore le tumelo ya hae e qetelle e tekateka. Jwale Jesu o re le ka hare ho lefu le ha o dutse o sa tsebe hore na ho tlo etsahalang ka wena, o ntso bina mmina thoko ba neng ba nthusa ba tsamaile, o hopole ka nako yeo hore o ntso na le bophelo. Because lefu post the funeral or post the departure of your loved one, you might be completely a different person. O ka fetoha for the better, o ka fetoha for the worse. But Jesu o re le maemong a ntse ke le Modimo, hopola hore o ntso na le bophelo ka hare ho maemo a jwalo. Failure, ba bang ba rona re faitse selemong se. Re faitse dintho tse ne re di batla di a etsahala. Ha ebe di etsahetse ho etsahetse kota ya dintho tse no di batla. Di ka etsa le tsona ntho tse hore o shebe Modimo ka leihlo le leng. Empa Modimo o re even inside failure, hopola hore o na le bophelo. Ke utlwa 2000 a re get a life. Ha ba phoqana dinthong tsa bona. Get a life. But that is a very powerful statement. Ka mantswe a mang ba re ntho ena re lwanelang, you don't have life. Get a life. So Jesu o re ho rona, even ka hare ho maemo a jwalo, you must get a life. O tlamehile o tsebe hore bophelo bo ntse bo le teng ka hare ho maemo a jwalo. Some of us were disappointed this year many times. O disappointilwe ke batho no ba tshepile, o disappointilwe ke batho no sa ba tshepa. Empa se bohlokwa ke hore you were disappointed. And how le disappointed o khutlela ho Modimo enwa enwa. O la ho yena. Empa Modimo o re even in the midst of disappointment, o tlamehile o tsebe hore because of the blood o na le bophelo. Hobane madi ke bophelo. So let us not allow ha re se ke ra dumella dintho tse re hlahelang ho tlosa madi dikosineng tsa mamati ya rona. Ha re protect madi dikosineng tsa mamati ya rona, because even when they come, for as long as you've got a seal ya madi, wa tseba hore bophelo bo teng. Ha re kolobetsa bana ka hare ho kereke ena ya fora, re ba kolobetsa ka
ka mabitso a mararo mme re ba beha matsoho phatleng 3 times jwalo ka letshwao la temana ena ya Exoda. Now re se re le old, re tloha Old Testament re tla now to the New Testament, which is more spiritual and grace driven. New Testament e bua ka mohau mme e bua hape le ka matla a modimo moyeng. Jwale ha re nka letsoho re le beha mona ho ngwana 3 times re bolela hore go beha madi a Jesu, you've got a seal now. There's someone ya o ownang. You are under the covenant of the blood. Everywhere you go, you are covered. So, we may not do it with the blood, but as a seal and a sign ya o bulela hore ngwana eno wa Adama ya tswaletsweng sebing Jesu o tle o mo ame re mo beya matsoho hararo re hlalosa hore you've got a life. O tla hola ba bang ba bona will deviate dithutong tsa batswadi, but for as long as the seal is there, at some point ngwana o tla hutla hobane o covered ke madi a Jesu. Mme madi ao a Jesu a bolela hore ho na le bophelo ka hare ho ngwaneng eno. Le ha sa utlwi o le motswadi o lekile ka makgetlo empa ha o mo kolobeditse o dula tshepong ya hore ngwana enwa le ha ka etsa dintho tse sa nthabising jwalo ka motswadi, but one thing for sure, o na le a sign, o na le bophelo. So bophelo ha bo bolele ho ba healthy and ho ska hloka mathata. In this context, bo bolela hore ona o tshwere letshwao la Jesu. Maemong ohle o tsamaya le letshwao la Jesu. Mme ke temana e ke batlang hore tsatsing la kajeno bomme le bontate re felehetse selemo sena ka yona. Le sole le kile la ba teng Golgotha ha Jesu a ne a thagiswa. Ho thwe ha qeta ho thagiswa a le sefapanong masole a Roma a ne a le teng ba batla ho bona hore Jesu o tla hlokahala kapo o tla shwa jwang. E mong wa lesole o ile a nka lerumo la hae yaba o hlaba lehlakoreng la Jesu yaba ho tswa metsi lehlakoreng. Ho thwe ka yona nako yeo yaba lesole leo la Roma le fumana bophelo hobane madi a Jesu ke bophelo. Moroki o re madi a tswa maqebeng le metsi lehlakoreng ka hona ke re o ntame ke be motle ke loke. So tsatsing la kajeno ke batla re tsamaye mona bomme le bontate re tseba the power and the significance of the blood. Hore we are not just anybody's mo. Re rekiwe ka theko e hodimo. Re rekuwe ka theko e hodimo mme re tlamehile re dule re ikgopotsa yona ka mehla yohle. Ha di hla dintho ha o ya interviewing eo ha o kena mosebetsing o kene o ntso tseba hore o rekuwe ka theko ye hodimo. Ke a kwala. Ha re ntse re hola ne re tsebiswa hore no selallo ha re ja selallo ha o entse phoso ha o je selallo le hona jwale ntse etsahala. Ha ebe o se hantlenyana moyeng ka pola qabana le mamang ha re ja selallo tla bona batho ba re no ke a leboha a ke re phuthe ga di bona ke re ke se ka bua ke le moletse ka re ke ntho ya ka o bone motho a gae tsatsi lena ke leboha selallo hobane re hotse ho thwe ha o entse phoso o ska tla tafoleng ya modimo. But Jesu wa re ruta mona hore o tla hlatsuwa jwang o satle. So selallo ha se bolele go entse phoso o tlamehile o tlo ja. Se bolela hore le ha o entse diphoso
ha e be le selallo sane wa tla o tlo ja hobane ha o nka bohobe o nka senweleso at that moment there is a spiritual transformation e etsahalang mme e etsahalang ke hore o na le bophelo hobane dibi di a re bolaya o re moroki Hosanna 114 dibi tlosa dibi tlosa ditshila dintho tse mpe ke ya di ila meaning dibi di re driver away from God. So if God is setting a table before you and you still say, I can't be part of the table, then you are saying, I am fine living in that world. So how tla unwa uja at that moment wa hopola by the way ke rekuwe ka theko e hodimo ke na le bophelo. So selalo se a o hlatswa ha se o condemn. Selalo ha se etse hore ha e be le selalo e hore ha ke kerekeng today ntho e ke yentseng maobane ha ke. No, you come, you eat, you drink because ka yona nako yeo Jesu o re wa hopola hore ke na le bophelo. Ke itse madi a bohlokwa. That's why le mebuso ya lefifi ya Satan. How ka ba utlwa ba bua tla utlwa batho ba they are concerned about the blood because madi ke bophelo. So le Jesu madi ya hae a re tliseditse bophelo. Ha e tswela pele temana ena e re ha ke bona madi dikoseneng tsa mamati ya lona ke tla tseba hore bophelo bo teng mme ke tla feta nkeke ka tshakela ntlo eo hobane bophelo bo teng ka Kriste morena. Amen.
Phela ha ke fihla o se ke wa nteleka wena le fika la ka ke thabetse ho wena ke thabetse ho. Re a rapela Modimo wa rona, re a leboha ka lentswe la hao. Lentswe la hao ke le bone le letle le benyang. Ha le fifi le thibane, lentswe la hao ke lesedi le kganyang. Ke le tlotlo le le ka kang re le thabetse. Ke monono o fetisang ntho tsohle tse ding. Modimo wa rona, re a leboha ha o kile wa bua hoseng hona. Lentswe la hao ha e fetohe dijo ho ba lapileng. Lentswe la hao ha e fetohe pidisi ho ba kulang. Lentswe la hao ha le fetohe tshepo ba lahletsweng ke tshepo. Lentswe la hao Modimo ha le fetohe ntho tsohle tse re di hlokang maphelong a rona. Re a rapela ka sena sebaka le Modimo wa rona. Re ikopela letshwao la madi dikoseneng tsa mamati ya rona. Hore ntata rona ha re hlaelwa ke dilo, ha lefatshe le re kenya ka haro maemo ao le re hopotsang hore ha rena bophelo. Re tsebe ha re bona madi a Jesu hore bophelo bo teng. Modimo wa rona, re a rapela hoseng hona hore o re matlafatse Modimo wa rona. O re fe bohlale, o re fe tsebo ka ho fetisisa Modimo wa rona, o re hodise moyeng ka matsatsi ohle. Modimo wa rona, re a o leboha ka lentswe la hao. Mme ke bana ba hao ba utlwile lentswe la hao. Re kopa lentswe la hao Modimo wa rona le wele mobung o nonneng. Le seke la wela meutlweng, le seke la wela majweng, le wele mobung o nonneng. O le nwesetse Modimo wa rona hore re kgone ho bona ditholwana. Hobane Bibele ya hao e re tla ba tseba ka ditholwana tsa bona. We shall know them by their fruits. Therefore Modimo wa rona, lentswe la hao ha le re fe ditholwana. Hobane ha re le ba Kriste ba sa bontsheng ditholwana, ho tsho hore Modimo ho kena ha rona tempeleng ena ke lefela la mafela. Re kopa ditholwana Modimo hore le batho bohle ba neng ba sa dumele ho wena, ha ba bona ditholwana maphelong a rona, ba tsebe hore Modimo wa moketekete ka nnete wa sebetsa. Le bona ba inehele ka hare ho ntlo ya hao. Modimo wa rona, re a rapela nakong ena ya selemo moo Modimo re lebohang, re ntseng re bua mantswe a mohlanka wa hao Ebenezer. Modimo o re bolokile ho fihlela mona. Re a o leboha morena. Re hloka maleme a sekete Modimo wa rona ho leboha ka tse re di boneng le tse re sa di bonang. O re lwanela tsona dintwa tsa lefatshe lena. Re a tseba hore ka matsatsi ohle Modimo wa rona o dula o na le rona. Leihlo la hao le ke seikokotlelo sa rona ka matsatsi ohle. Re a o leboha morena. E ba le rona, mme re go opela hore lentswe la hao le re matlafatse mefokolong ya rona ka lebitso la Jesu. Ke na phutheho ya Akasia morena, re beha matsong a hao. Wa ba tseba as a community of believers Modimo wa rona in this part of the northern part of Pretoria Modimo. Wa ba tseba ke bana ba hao. O tseba ditlhoko tsa bona, o tseba ditabatabelo tsa bona. Re a rapela ka sena sebaka Modimo wa rona. Re tsohle tse ba di kopa Modimo ba etsetse ho ya ka tekanyetso ya hao. Hobane o tseba e mong le mong wa rona, ha o re tsebe fela, wa re tsebela hape. Re a rapela Modimo hore as we lay our requests, as we lay, Lord God, our supplications unto you, re a tseba hore at the right time, you the Lord, you will make it happen. Ka lebitso le matla la mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste. Sprinkle the blood of Jesus
upon each and every soul that is in this temple this morning, in the name of Jesus. In the midst of distraction, in the midst of uncertainty, in the midst of excitement, Lord God, protect our families so that when all these things are happening, ha di re sheba rona, di tsebe hore bana ke ba Kreste, ba tshwere madi a konyana. Modimo re a o leboha, mme re kopa tsena tsohle, re ntse go leboha mabitsong a mararo, la ntate le la mora le la moya o halalelang. Qetellong re kopa re tshwarele melato ya rona, Modimo wa rona, hobane re dula go fosetsa ka mehla le matsatsi. Re tshwarele morena, o se ke wa re tshwarela fela, le gona o re rute ho ka tshwarela ba re sitelwang, hobane mmuso ke wa hao le matla le kgale, jwalo ka o sa feleng. Amen.